Ki nongelam jong snong maukro pelun. Haga jing senaran lang jong ohe snong ucaman snong secretary snong bat ki dekhot jong ka executive committee. Hniga sengi kelalej ban yakendu ya ulat ke jela au CH Vijaya Shankar ban pensngau syau ya ki jingye ki ba ka dorbar snong kalamat bat kumjuru ban kerpat ya u ban tuklar lem ban penstet ya kejing toket kabala sya pha toket ha ka CBI halor kejing sya siat yap jong sangut kinong song snong jong ka snong kabala jia ha ka arpo ar tari ku naiweng arhajar arpo ar habai keren bekinong tho kubor usketri jong snong mukro ba precious stand ulaong ba kasnong kadang sudap ban ken mau buram ya kejing dap lais nem jong kejing sya siat yap jong kisangut kinong song snong ha ki ketang suloi jong kipulit jong kejela asam bat ha kete kejing rake kilarai ban pensngau ya kani sya ulat kejela kenang ba mauru unla ban yarap yaki ha kani kejing lek pensngau nagaleng jong kani ka kenhun kala pentip sya ulat kejela bat kenturu ya u ban kentulem yak sorkar jela ban chimkhia ya kejing penbet ya uput usam hapdeng ke jela mikhalaya bat ka asam hakaban nakapor syakapor kinong song snong kijumat ya kejing ye bat kiju ya kendu ya kejing ya takhu hapdeng kini ki ar jela nagleng usketri ulaong ba kejing ya kendu bat ulat kelong ka ba seiso hakaban nagleng jong ulat ulakular ban chimkhia ya kani kejing kerpat kejuki ngadi Pak Precious Tasten di Secretary Snong jong Dorbar Snong Propolun kepada stage basken CNR di blok jong West Angeles District pada gawe nagi Snong di ba ya benahi naga pos ke por tam gawe day berti jingnya berti jing sha kambor gawe day berti kamput kamsam gawe day berka jela asam berka jela medalia gawe day berti di border dispute mo gawe nagi jingjia ke bangla berken mau ne ke ba kerja ke berang sudap jia ke berang bidang depan rehai ke jing dap lais nem jong ke jia ke pas nyausi ke jia ke jingka umdei tangai ke snong jingi hendai ke chat benri bro ke wei ka ba sanmut jong ginung snong jong ke snong jong ni na te na mukro kila du ya ke jing im ke boleh lui ke jongki hagi thang sloi jong sarkar asam hak ba kila sya set yap haka step jong ka aku artrik jong bunai no bar ajar atusan tementa ke sini ni leng jongi ku bodor pasnong yang kejing lam jong be snong di Pak Kilang Muskut Sherman snong isilang di Pawa bagi asana snong member jong ka ST Komiti jong bodor pasnong jongi mata ke sini ila wani kendu ya honorable governor jongi ga jongi hak bai dei bat ki jinge jong ka snong jongi oh jak jing sha ni ya kendu ya governor ha swab ngini kendu ya governor borok kini kejingnya ngila depan ya pensniau caki kedong skor jong ka sarkar jela ngila depan dia kenduk ya ila depan senyau wat di deputy CM jongi wat CM ko la tipi spangi jinga jongi ko jong snong pro kami ni ka poli ka kadau ki bangi kendu pengudar wasnong di kendu ya honorable governor kadai be ban pensenyau i ya ka ban penpoi si ya ka resolution ke bangi lasim hak tak artrik jong punai ar jong nisne mar jarusan ke ba piru pilai seki de bagi lat hak war ka ba pengudar wasnong ila ya rakhe ke jing dap lais nem jong ketok jing jek si jong ba ketok jing sya set yap jong isan mut kinong snong jongi ya ketok sengi lesim ke resolution kalong ba ban pen senyau ban kerpat ban pen state ya ketok kerja investigation ke bakila Aisyah ke CBI ban kerpat iki bor ba DP ban pen kloi ke jing pen be jong pudusam ka bai dei ban ka sarkar meghalaya ban ka sarkar asam kenang ba borok gijingnya kibangi komiti beri ke shop stage border ngin machu gini giju sigi-gijingnya kiba wat department jongi ki yamat na ko ke por hadu gini kisingi ru bidang bat giju gijingnya bas ko weru ga resolution banglishi mak to kasni kalong bet ba ban nang ba sarkar hi kalong ban khang no ban intervene no kenang ba ban pensenge no ya borok ki ni kijing kikam kenturput kiba ke sarkar asam kala le hak bai dei bat kikam ki jaka kuta jong snong jongi ke bagi coba kala le hadu kinya kisingi piru bilai saki ke ba ke ka sarkar ke si ngele pusnya na ki por lembah jong piru kila ta ke por bilai saki na ki por kila ile bat ka weiru ka de to ka ti plantation ke jongi ki ba la kila penselen lu di tolum ban wadi ke tor ngila de bi pon pusnya cha government bat ka weiru ki kendo ya governor kalau buat pensnya hai ya ki jing jagi syap penyap ki bagi ka ki nong song jing ki mana du ki senam arhaja
arhajar lai teteng hakapa haka bunai Februari jong senam arhajar lai riungut kimen simbriu kilayap kinong rep kijongi kingesnong kilayap hakito ki briu jong gitu ki KNV hakito ki por badang ta kidon subun bagi balayap kidon ru subun ki jingek ki bagi senong kilamat hadu kini kisngiro kidang mat hinga didang inting imsiri seteja kesnong jongi haka cakala jong haka baide bagi tengku bagi ki bor jong sarka asam nilai kedua ya governor na keleng jong i la ong ba in simkhia ngiro ngidon gajing kirmen namar bangila dep an persnyau sa ki bor jaga council ru ngila dep council ko badi pai ya kendeu ke siap ngila dep an persnyau si iru sa lengpa ICM jong council ngila dep ru ban pensnyau ngila dep ru ban kerpat ya ke government andai haduk mentaro atau gajing ka project joki ba ki pensilan yu tolum bagi kita gajing sakta joki di hali ki pentor jongi ki kum kasnong haduk mentaro ka ne KSC kadang le si kicu mentaro ka ketuk gajing tei joki gajing ka tok project joki kam sange hire ngirung imtip na kaleng jong government kale ayu ngila depan pesnyau hai governor dan kaleng jong i kalong gajing kendu kalong ka basnya tunat na kaleng jong i la sim dong ba insta simkhia mar ngirung idon gajing kermen balang ba gajing menta kasni gajing kendu jong i governor ka kum kasnong ki jong i kita gajing ki bangi mat kalong ba hoj nyesel tu bagi ni gijing boro kami be lembah ka ki jingjia ka bai dei par ka border dispute andai ke gijing hoj na kaleng jongi ni ong ba government hoj ka gane ka issue kalong ka ba ha hadu kata ka bai dei par ki happy mun bai ka kam jong government ni rung nyesel tu kata andai ka main point ka jing kwa jing ki senong kalong ba hoj ni kerpat ye government ban state ka jing be yo pudusam anak bai ni gijing kan kin jano na kin nomma shu kin kichu bijing ya dai ka ba ka main concern kalong ba ka government jong ka Assam ka KSC jong ka soka Assam ka council jong ni ka Assam ka dei ban sange ado banda pen be yo pudusam ka dei ban sange ya kita kicing pen kentur put lan ki intrusion jong ka chopo pudusam jong ka snong pro baleng indu don wa ka pudai pudusam jong pro ni base na kartu notification jong ka ar pratri kun punai jong Oktober jong senam terkendai spak na praga ya ka council ke jongi ya ka autonomous council jongi ke JHDC kala depan notify ya upur usam jongi kum ke senam mukro gila doni kita kikot islah hakti na kata kadau based on that minut pan claim minut pan kam ba borok kita kicing le jong asam ki le be hapo upur usam jong ka senam mukro jong ka boundary jong ki jurisdiction jong ka senam mukro daga tahi ka wedi ka poin bangi kenduk ya governor tang kita boleh dekendian ba badi na kaliang jongi hikum kedor basnong kastan ni kejong ibat kalong ba ngidon gam yo ka government ban ong yo government ba katlot ban kenot thani government ru nak leng jongi nyim seu dei hire namar ba balai adu mata gidang senia don ba gijing senia government tang ba abang ide berkata gijing keli gijong pi oj kalong gijing tlot jong government balai nga ong ta namar ba nadu kipor ba kanika Assam kas dang kita gijing turpot nak leng jongi kum godor basnong ngi pentip ngi ai pentip na ka po leng ba ki apus ki bodon hang te baro to apus leng ba EDC bodon hang te juai leng ba ka council ko bodon hang te juai ke JHDC bagi penting rawat cek deputy CM ro ngila depan peti papai dei berkana ngila depan ikendu ya isar presiden tungsong ngila depan ikendu ro ya isar nya bahalang dahari bade nong hikmat jong kete gedong kathangi jongi ngila depan ikendu rei hadok menta kini kicing le jong Assam hoj ka sarkar kala ban haga kilat pathai ko bor lan haki office through haki office jong ki kila ban ong ba kila ban klim ba ka situation kolong normal henrei ngi kum ki basong sa tei sa kite ki than ngi ki bamat yo tau sia hakamet jongi kacing kolong ka still continue ka yai jia baik na ka pos ka por hoj habai dia betai jingli jongi kan ne gade kicing telot jong government namar ka pos ka por ngile de penting tangba lada jin lada ka sarkar jongi kam telot ta balai ka pi opi ham kro adu menta kam par kim pachna balai ki apsa adu menta ki kito ki ba ki battalion ki police post ki jong ka sarkar jongi ki ba shong te mukro naga pata ban mansingan jongi kum minong snong balai haduk menta ki hapsa ba ya committee hall jong dor ba snong ki sa hapdeng snong tangka cakaban ki ni abduti ban lep trolling hang toro ki sa tang hikidara filu pila yoi pila saki lemba gila putah pon kene borok kene gijing telot jong government